Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sininna atamatafna pungallah ta'ala. Alhamdulillah nasabah pamase si matana lupa dari di mana sehingga rilalana iwat tuma barakae nacaningan ati nasabah teput lori pungallah ta'ala nato pada engkah hadir mat dapungan untuk pasilena rengi pakasi yang engkewe pura napatan tuang ki pungallah ta'ala temak kadabusi nasabah engkah sen di kaidana agamata al-ajru ala kadril masyakkah nayiro apalange taga tutue poli riresakna sedie amala ibadah pede maresai rijama sedie amal majapuna pede mega apalan nawireki pungallah ta'ala rilalana. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya teringat sedie papangajana atau panritata risidie waktu nafua de makada nariko turung ibu sewe risidie kampung tangai telu sewa-sewa tagatung ri telu sewa-sewa apakah mancaji ibu sewe bosi pamase yariga mancaji ibu sewe bosi pacala. Yang pertama nariko engka tau riralna itu kampung mapangati majabu bosi na paturunge pungallah ta'ala tenia bosi pamase neyekia bosi pacalang. Yang kedua, nariku engka tau rilalna itu kampunge si mata mandri riba. Majapunna bosi turunge tenia bosi pamase neyekia bosi pacalang. Yang ketiga, nariku engka tau rilalna itu kampunge de napasui sekena waramparana. Majapunna bosi turunge tenia bosi pamase neyekia bosi pacalang. Tentu engkau makutana. Maka detoje gaga tanah lonsore. Deto gaga banjir nasabari bosi, nasababulu memang yonroi. Tetapi mamase pungallah ta'ala. Wadi jaji bosi angkena paturu pungallah ta'ala tamar yawana tanewe. Ayana ro mancaji andre ritanat-tanatta dan nia mancaji andre riidi rupa tawe na yekia na rekko angkai rotal wewe rilana kampota de nak barakaki atau tongatta idi rilebu na ye tanewe. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ina rupa sabarang atau tungatar lebo na tanewe papadawi nariko tomat tanah. Agi-agi ritana rilebo na tanewe ayetoro maturi dupa. Nariko tanah ki baralle mesti baralle dupa. Nariko lambace ritana mesti lambace ridupa. Nariko ase ritana ase to ridupa. De bagaga to irita maka dayanu tanah lambace na utti na dupa. Yare gayanu tanah canggoreng barle na dupa de bagaga. Wadi mo jaji nariko anu na tenala. Nasa banarikon ka taw lambace na tanah si matalada tinadupa kare lalung itu. Pelacet di anu na tawenala. Makoto ni ro ato tungat tari noewe. Nariko si mata de ceritana tuo kirlebo na tanewe ayeto romatu na pasidupa nga kipungallah ta'ala. Sedi ayat na pungallah ta'ala rampe makadai ya ayyuhalladzina amanu sininna to matapoe
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maelo ko ga ujallo ka sedia dan kangen. Iya pabailay ko pole ripacalan na pungala ta'ala. Tentu mateki makriye meloki. Nasa basinina pangko ka angkewe rilebo na tanewe. Baik itu profesinya padangkan, yari ka pengusaha, guru dan lain sebagainya. Tentu pada melok mana ki mabela pole ripacalan na pungala ta'ala. Nah singin na jama-jamangi. Nareko meloki pabelewi pole ripacalan na pungala ta'ala. Tagat tumiritalue sewa-sewa. Yang pertama, tu'minuna billahi. Angka ki matap lori pungala ta'ala. Nareko sedia jama-jamang. Rijama rilebo na tanewe. Na ye kedega gatap matugang kang rilal na atita. Ayan artuma biasa na pole pacalan na pungala ta'ala. Contoh. Waktu nama perintah penguluta Umar bin Khattab. Waktu nama perintah penguluta Umar bin Khattab. Engke takapu anakna. Waktu na takapu anakna penguluta Umar. Natanewi anakna makade anakku. Aga katamu jok kamewa kasih runtuh. Maka di anakna amboku. Engka ka mangolo ridi nasaba urusan keluarga. Oleh karena itu pengulut Umar lampu napakewe yarwat pewe napat dewi. Makutan anak-anak makade ambo. Magi pasabar tapat dewi lampuwe nama pataki Makade pengulut Umar anakku. Iya lampuwe lampuna nagarewe, lampuna nagarewe tanya lamputa. Nasaba urusan pribadi kamu datang, maka ini tidak boleh digunakan. Nasaba engka tepan na pengulut Umar de na melopake na reko tanya hakna. Iri tanya aleta. Upa-upa na dega gatap pematugang kerilalan na atita ayana tuma biasa. Namun tanya anut tari paketo. Kalaman na deto melo permisi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Tu'minuna billahi. Matapaki lor secara jannah. Pungala ta'ala. Sedia kalolo. Waktu na makampi bembe. Ripolewi ripangulut ta Umar. Nasabak mega bembe na riwat suero nampi. Na ye kacanya bembe na nampi, bembe na punana. Angke penguluta Umar melo muji tepat na ye dia kalolo. Maka dia penguluta Umar, anak muda. Dega mu melo balu itu bembe angke muampi. Maka dia kalolewe. Dia melo balu ina sabak dega ga hakku untuk balu itu rumah piare. Maka dia pakai bawa nih, dia tu apa padangi. Namo mo balu dua telu deto ga misay na sabak mega te masa ginabila punana. Aye ke mati kalau na makada angke melo mangali bembe. Tongan ni deni taka punana na ye ke angka pungalla taala mitaka. Angke pungalla taala masorom mita sinina pangkau kaku. Anareko mapakini di rupa tawe merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Insya Allah mabela ki pole ripacalana pungalla taala. Yang kedua, tu'minuna billahi wa rasulihi. Nania angka ki matappa lor surona pungala ta'ala. Sesa ni tandra matappa kiri angkangan na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya naritu nasaba angkata maceri salompena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi makukue. Cede-cede angkasi aliran sesat. Cede-cede angkasi pemahaman baru. Nah itu herannya kita melihat tungka-tungka aliran baru muncul, mega to pengikut nah. Magi na mega pengikut na nasaba iro di umat selenge mega to kutu. Magi niya sa to kutu. Nareko timbul si aliran, maka dengka alira degaga seke, degaga sempajang, siro ya ciri nasaba deto melo masaka, deto melo mas sempajang. Nareko angka si aliran muncul hanya 3 kali sholat dalam satu hari, siro ya ciri. Nasaba ipo diro nareko malemma ibego pakasiang. Nareko kasi alira muncul bebas melakukan hubungan. Siro ipo di nasaba ipo di toma pakro. Kenapa banyak aliran muncul dan banyak pengikutnya? Nasaba iro to macwe akoro satu kutu. Nasaba magai nasapa miro tege malemma aku siro monro. Padahal angke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam purani natirang ajaran agama. Ya naritu degaga puari sompa sangadina pung Allah Ta'ala dan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun Allah Ta'ala. Ya ne perlu ya kiri salompena nabita.
Nareko ya curi na selompena nabi tari tujuna jama-jamata bailino maupun akhir salaman ni. Sebab magai ayero nabi ta megalata jama-jamanna watuna tuor lebok na tanewe. Morosedi. Nabi ta pura makampi bembe. Ya. Magi ni makampi bembe nabi ta sewa waktu na makampi bembe nabi ta ona lelum bembe na. Hari waktu na lalu na bembe na nabi ta sabu lalu ni bembe na nabi ta nampe na tikkan. Mate nabi ta makade iko huru iya huru to. Nasaba lari ko ulan luko. Magi ni makampi bembe nabi ta nasaba meloi ipak jiseng nabi ta makada engka tumatu ummamu Muhammad papa dalepa sifat na bembe maka damage mujallokan ni matul lalal malampue ayatoro majekwe na boji apa de bembe ya itu bembe pak pede igatani pede cek jokatu ya pede mugatani pede matul dutu supaya malati kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibakan pi bembe nabi ta supaya nisai maka engka tu matu Muhammad makmu papa daleba bembe. Yang kedua nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam padangkan ya senyami padangkan sekolah na yeke padangkan ro nabi ta nampi makade to hiolota nareko dan kaki dangkan nabi ko senyai ro ria sange dangkan nabi maka nareko yali sisa burufia ibalu 500 dangkan ro bisa mero tapi sange dangkan nabi ya naritu nareko engka cacak na barange ripawi apa korbatena nabi tak dangkan nareko engka cacak na barange nangka tolong mali maka di manibawa nareko tafuji engka tu cacak na dena pada biasa di iruntu maka damage narikong ka caca pedi subuh. Narikong ka caca na barangi pedi subuh. Nariko toma balu lambace kalamana bonyo itaru mariawa. Latu matu ribolana tenukai lambacena bonyo je yawe. Sehingga apa yang terjadi na tanro-tanro kita pangaliewe. Nariko mungko ni tanro-tanro na pangaliewe maraki ni mabaraka dali angkiri kuliah na tabamage angka ceko-ceko rilalana. Ayana nasa nareko melo kina pabele pung Allah Ta'ala itu minuna billahi wa rasulihi atappa kiri pung Allah Ta'ala dan niya atappa ki risurona pung Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, nareko melo kina pasalama pung Allah Ta'ala wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Angkalalo ko matunga-tunga ri agamana pung Allah Ta'ala nasaba waramparamu. Wa anfusikum nan niya angkalalo ko matunga-tunga ri agamana pung Allah Ta'ala nasaba wa takalim. Inilah pula yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi." Nah nigi tau mapune waramparang angkalalo ko masidakkan nasaba waramparang. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Nah nigi tau mapune kekuatan asidak ko nasaba kekuatanmu. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Dan nigi dosi to mapune padi sengang angkalalo ko masidaka nasaba padi sengamu. Batuan na ada agi ripuneri watakaleta riseseta angkalalo ki berjuang nasaba lala angkewe na poryo kung Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini rupa sabaran salah satu yang menyebabkan penguluta Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ya penguluta Abu Bakar As-Siddiq sidi sahabat rijami tama risuruga pamasena pung Allah Ta'ala. Magini rijami tama risuruga pamasena pung Allah Ta'ala. Nasaba wattunna. Engke nabi tama tampa. Mate Abu Bakar maka surona pung Allah Ta'ala. Watumbangang mangi sinin na waramparaku. Untuk agamana pung Allah Ta'ala. Mate nabi ta Abu Bakar. Aga na musalengangi anakmu. Nania benemu nareko masumbangang manangi waramparamu. Mati pengulut Abu Bakar maka dia surona Allah Ta'ala cukup ni pung Allah Ta'ala siba surona utinggalkan untuk keluargaku. Nah sabanareko pung Allah Ta'ala na usalenga keluargaku alena jamingi sina kebutuhan na keluargaku. Ini rupa sabar matu rasrimunrina pung Allah Ta'ala. Saya akan tutup khutbah ini dengan suatu kisah. Engka apa tahu mapangiwang pada melok mana tamari surga pamasena pung Allah Ta'ala. Nomor sedi tosogie melotama suruga mamulang. Yang kedua, tomate sahee melotama suruga mamulang. Yang ketiga, haji mabrur melototama suruga mamulang. Yang keempat, panritewe melototama suruga mamulang. Gangkana mapangewangi apa tahu.
maka dia perlu yare gaya wajib, yare gaya sitinaja untuk tama suruga mamula. Akhirnya mapangewa. Nautus ini pun Allah Ta'ala malaikai untuk mite niga kitongan-tongan na wadi tama risuruga mamula. Dan karena itanewi to mate sahi agato si ala samuiko mumailo tama risuruga mamula. Maka dito mate sahi malaikat puraweng kalinga to panrite mapangaja maka nanigi-nigi to mate sahi mutami risuruga famasena pun Allah Ta'ala. Ritanewi to sogie magitosi kumelo tama suruga mamulang maka de puratoweng kalinga to panrite macarama mapangaja maka de nanigi-nigi to mapune waramparang na sumbangan ri agama na pun Allah Ta'ala bangungi masigi bangungi sikola na pun Allah Ta'ala majapun na tami suruga ritanesi to haji mabrur agatosi kumu akatamu melotama suruga mamulang maka de haji mabrur puratoweng kalinga to panritewe mette maka de nanigi-nigi to menre Makkah na itarima hajinna ripung Allah Ta'ala majapu degaga tawana sangadina suruga famasena pung Allah Ta'ala para tuan arampe nabita al-hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah na iya haji ritarimewe degaga pamalana sangadina suruga famasena pung Allah Ta'ala matte ni malaikai maka de narikku pale mapakatui degaga wedding tama suruga mamulang sangadina topan ritai nasaba alena man tu nasabari muangka mita lalang iyo dinge patama ko lala suruga pun Allah Ta'ala. Akhirnya mati malaikat ri topan rita makade topan rita. Tama no suruga mamulang iko. Nasaba iko mana tu nasabari yo natalwewe sehingga engke perjuangkan menre tanah marajewe engke mate sahe perjuangkan agama na pun Allah Ta'ala dan nia engke pesuaran paran gara-gara iko. Na yeke mati topan rita makade malaikat. Deu tega tama risuruga mamulang. Deu sitinaja tama suruga mamulang. Nareko deva na tama tosogie iya malaboewe tama mamula tama suruga. Nasaba mage. Nasabari wa carama, nasabari wa pangaja, nasaba angke witosogie bangun imasigie. Sehingga angke maberjama kiri lalu na kampunge nasaba angkana sumbangan na to malaboewe. Kemudian iya biwadi wapa guru nasaba angkana tosogie bangun isikolewe. Dinariko mapakatui deu sitinaja ya tama suruga mamulang sangadin na tama piolo tosogie iya malaboewe silang na suruga famasena pun Allah Ta'ala aga ni tama na tosogi malaboewe tama suruga pamulang napa ni tama to panritewe napa ni tama to mate sahe napa ni to tama haji mabrur Jadi sitinaja memang tuan ke waramparan dari pun Allah Ta'ala matung-atugan di agamana pun Allah Ta'ala sabah waramparanna pada Tuhan angkanganna Pangulut Abu Bakar As-Siddiq rijani tama suruga na sabah angkana na pakai guna waramparanna untuk sumbangkan ri agamana pun Allah Ta'ala. Imo nariko makan diki mundri tosi kita tama suruga. Na sabah magay makan diki. Oleh karena itu angkalalu ki mabasa salle ni ri agamana pun Allah Ta'ala pakai guna si bamadete anu angkena wereki pun Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ani gini kita matapalori pun Allah Ta'ala majapunna riwerengi si dilala masu pole ripake susewe dan nia ripake daleri di pole dilala di sana sanaiwe. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.